Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Hatu pikwa baki jan jongpi kin kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingseo ka baret but hilaban layu ban kuli da ka education loan. Hilaru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, arn riwe kandai pra. Hadin balami kesur na kibabun balang bauba John Jeffrey Basiamwan unmi banyakun yaka election MDC na Mairang constituency na ka Voice of the People's Party kabati CTV kala yolat banyakren bat Umar Khman hakaba na kalyang jong u ula kubur ba udon shisha yaka jingthmu banyakun yaka election MDC kabanwan na Mairang constituency na ka seng VPP hendrai umpat la bantep la ka party VPP kan ai tiket ni MYU. Ulai thuru baula deb banya selong bat kibah yang asam badru bat kiparlong ha kabaya dei bakani gajing thmu jong u bat kum ka yang kasam ru kilai krishan pura ya u ba unmi shakhman na ka banta kani gajing thmu nakaliang jonga hi ngadon gijing mot ado pasdang na thmuru ya katai bangala sidon benta ba BPP te ngala gajing sisa kumu nong terwa mo nong kandidat ngala pen kre nong sedang kibaya dei bat karukom ban terwa kumu kandidat ternyata ka banrai jinglong kandidat jangan yang kata kandidat MDC kata ka syong ka parti pat ka jing sawa jut sore kata menang mon batai nong mula nong lesi ka de jing sawa nang no tinai hadu menta ka parti hi ka pat simlarai baya ka kerteng jangan banai kum kandidat jang kemarin konstitusi ngala don gijing tmu ngalai selok ben ki parlok ngalai selok bagi bayi ngasam ki bayi jan banga te maki kila kloy banai gijing kersan na ka bentam dei jangan rai na BPP hi te banong ya kata kasur ke ba sawan nak bentar jangan nampak danur banong dengong nada deba ka parti kan ai tiket dengan pikular nem pikloinem de kersan tigi bebun nakihi kila dap rai lupa ban kersan ya ke BPP mendai yang aku kandidat em nadu bang samlahi ngadeu samlah ba ie ja kari ba jet rew ai ban syakri pai ba tama kalat yang akan beli masih dan bi ba ardan ki bebun ki por ala si senrani i ngala si pe i gelentia jungi ba ngai ya kan nongrem ke ba ibar dan ieng hadu kini kisni ki bementa nak kata kata kapelong yang ba nganyo kata kejiksania hai ba arden bat kamjoru ke bardan ha kejing mo janga along kaya hap bat ka ba ka BPP kayeng thong janga along ban pen keladur kum ba BPP kum kutu nongrem ke ba BPP ka bo kata begin pen empat hin pen bahapat ban pen keladur ndai tai konstitusi jongi hande ya kejelahi barok oleh kejing kala ba don ke thong ba pen kala kabang lek nak tak konsumsi kabang pek nadu mensyuahi ngai ba kacing don kam kadai ka kuliah putih ki school education bang inong bat ka jiko jingkia ki hospital ki nomor bangi i hadu menta ba ki bebun hi belai ni sakran ni kata along bangi i bagi bebun hi ki balik nong nok bagi balik tan pisah ki balik wat iki nong mi khmat ka jongi ban panjing rap kadai bi kabai hospital kabai dawai bat kabai school tengah semua gini jing iba khmat berengkam bat kawe kalong ban penkelano jing bunjuk perkhat ban pelong like duit no igi beriau nak ni kerukom long jong kanika election kan long show kum belong menswa hendrai ini kai ki KBPP kayang ndai tang mangaru ndai tang KBPP mangaru ngayang hakata kanong rimba hikai igi beriau ndai tang hakata kerukom perkhat perdanya kai election hendai wat ka jing imsimat ki beriau rukin penbaik ki beriau ki bala ajat ngin pen empat iki bikin bah kilong yang longsang bepat bapra ngin pen bah pat iki kadi kata thong jong jonga bat ki jong ke BPP